Rayon Sport yandikiye Bugesera bayisaba gukemura ikibazo cy'umukinnyi Nihoro Arsene bitakunda bakamubasubiza akajya gutangira imyitozo muri Rayon Sport mu mpera za Kamena 2020 nibwo Rayon Sport yasinyishije imyaka ibiri rutahizamu watsinze ibitego 17 mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 ndetse aba uwa gatatu mu batsinze ibitego byinshi Burundi. Uyu mukinnyi akaba yarahise atizwa muri Bugesera umwaka umwe, akaba yarabwiye H. Innocent ko impamvu yatijwe ari uko iyi kipe ifite umubare mwinshi w'abanyamahanga, cyane cyane ko umwanya we muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere Rayon Sport yandikiye Bugesera FC bayisaba gukora ibyo bumvikanye bakayishyura uyu mukinnyi amafaranga bumvikanye azamufasha gutangira akazi. Muri iyi baruwa yasinyweho na perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel yabwiye Bugesera ko uyu mukinnyi yabandikiye abamenyesha ko amafaranga angana na miliyoni bumvikanye batarayamuha, bityo niba barananiwe kuzuza ibyo bumvikanye yababwiye ko yakohereza uyu mukinnyi akajya gutangira imyitozo muri Rayon Sport. Amakuru avuga ko uyu musore yaguzwe miliyoni 7 Rayon Sport ikaba yari yishyuye miliyoni 4 bamusigayemo izindi 3. Uyu musore aherutse kubwira H. Innocent ko muri ayo mafaranga asigaye hari ayo azahabwa na Bugesera miliyoni 1 andi akayahabwa muri Rayon Sport. Gusa nubwo bimaze kumera gutya, ikipe ya Rayon Sport ikomeje nayo kugenda yitegura kandi ikina n'imikino ya gishuti itandukanye. Umukino wa gishuti Rayon Sport yatsinze AS Muhanga. Mu mukino wa gishuti Rayon Sport yatsinzemo AS Muhanga ibitego 3-1. Ubu umukino wa nyuma iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda ikinye mbere yo gutangira shampiyona iteganyijwe gutangira tariki ya 4 Ukuboza 2020 ni umukino wabaye kuri iki cyumweru tariki ya 29 Ugushyingo 2020 kuri stade ya Muhanga. Rayon Sport aherukaga kunganya na Police FC ubusa ku busa. Yari yagaruye mu kibuga Iranzi Jean Claude uvuye mu Misiri muri Swan Sporting Club yaramutijemo amezi 6. Iranzi Jean Claude yatijwe mu Misiri mu mpera za Mutarama 2020 nyuma y'uko yari yakoze igeragezwa muri Aswan FC igihe cy'ibyumweru 2. Kuri iki cyumweru ibinyujijwe ku rukuta rwa Twitter ya Rayon Sport yatangaje ko Iranzi Jean Claude yamaze kwigarukamo. Rayon Sport niyo yafunguye amazamu ku munota wa 10 gitsinzwe na Omar Sidibe ku kazi gakomeye kakozwe na Niyonkuru Sadiat. Ku munota 27 Nigena Clement yavunitse asimburwa na Habimana Hussein ni nyuma y'uko yirutse agashinga nabi ikirenge, bituma uyu myugariro wari umaze imikino 3 yose abanza mu kibuga asohoka hakiri kare. Ku munota 33 AS Muhanga nayo yasimbuje Harerimana Jean Claude bita Kamoso wari wavunitse asimburwa na Nigena Shawari. Ku munota 40 Hakundikize Adolphe Kimbiri kapiteni wa AS Muhanga yishyuye ku mupira yari aherejwe neza na Nigena Shawari. Nyuma y'iyi kipe yari zamutse ihererekanya neza. Ku munota 43 Idriss Danyogo yatsinze igitego cya kabiri atsindishije umutwe. Nyuma gato Danyogo ayavunitse asimburwa na Sugira Ernest mu gice cya kabiri. Ku munota 63 Sugira Ernest yinjiye asimbuye yatsinze igitego cya gatatu. Shampiyona izatangira AS Muhanga yakira Etincelle kuri stade ya Muhanga. Rayon Sport isure Rutsiro kuri stade Umuganda. Kugeza ubu ngubu Rayon Sport ikomeje kwitabira imikino myinshi aho ikina imikino igera kuri 3, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bigaragara ko iyi kipe irimo kugenda yitwara neza. Tugaruke kuri Rwatubyaye Abdul wakiniye ikipe yambaye ubururu n'umweru yazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Uyu myugariro yatangaje Rwatubyaye yatangaje myugariro w'i Burayi areberaho nicyo amwigiraho. Myugariro mpuzamahanga w'umunyarwanda ukinira ikipe ya Colorado Springs Football Club yatangaje myugariro wo mu Bwongereza areberaho mu mikinire ye ndetse n'icyo amwigiraho. Rwatubyaye Abdul umenyereweho guserebeka cyane tackle agarukaho umupira adakoreye ikosa. Uwo baba bahanganye kuri ubu ni umwe muri ba myugariro beza u Rwanda rufite muri iki gihe, uretse kuba afatwa nk'umwe muri ba myugariro bahagaze neza, ari no muri bake mu Rwanda rufite bakina muri shampiyona zikomeye, dore ko ubu akina mu ikipe ya Colorado Springs Football Club yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro Rwatubyaye yagiranye na H. Innocent yatangaje myugariro areberaho mu mikinire muri iki gihe ndetse n'icyo amwigiraho. Ati uyu myugariro mfata nk'icyitegererezo ni Alex Twansebe wa Manchester United, nubwo wenda adakunda kubona umwanya uhoraho wo gukina. Yunzemo ati icyo nigira kuri Twansebe nuko agira umuvuduko speed mu kibuga ndetse n'uburyo yitwara mu mikino biba bigaragara ubuhanga afite muri iki gihe. Ndamureba cyane kuko hari byinshi mwigiraho. Gusa nubwo uyu musore imyaka 24 y'amavuko yavuze ko Twansebe ari we areberaho, yanakomeje kuri myugariro Thiago Emiliano da Silva wa Chelsea, aho yavuze ko nawe akunda imikinire. Ati buriya nkunda nk'uko Thiago Silva akina uburyo yitwara mu kibuga ndabikunda, afite umwihariko
wa ba myugariro nkunda Rwatubyaye Abdul yatangiye umupira w'amaguru mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya APR Football Club Academy mu mwaka w'imikino ya 2012 na 2013 yakiniye ikipe y'Isonga, gusa nyuma y'umwaka umwe ahise ayivamo yerekeza muri APR Football Club. Yakiniye APR kuva mu mwaka wa 2013 kugeza 2016 aho yakiniye imikino 21 yose ayitsindira ibitego bigera kuri bitatu. Yavuye muri APR Football Club yerekeza muri Rayon Sport ayikinira kuva mu mwaka wa 2016 kugeza 2019 aho yayikiniye imikino 24 akanatsindamo ibitego bigera kuri 4. Mu mwaka wa 2019 yavuye muri Rayon Sport agana muri Sporting Kansas City yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayikinira imikino 2 gusa. Muri uwo mwaka yatijwe muri Rangers. Uyu musore yavuye muri Rangers agana muri Colorado gusa ayivamo ayikiniye umukino umwe aho yayivuyemo ahita atizwa muri Colorado Springs Football ayikinira kugeza magingo aya ngaya kuva mu mwaka wa 2015 kugeza ubu. Rwatubyaye Abdul amaze gukinira ikipe y'igihugu Amavubi imikino 25 atsindamo igitego kimwe. Kugeza ubu ngubu Rwatubyaye Abdul ukomeje kugenda yigaragaza aho abanyarwanda benshi bifuza yuko yatera imbere kurushaho. AS Kigali yarayitengushye abanyarwanda ku munsi w'ejo ubwo Orapa United yatsindaga AS Kigali yiyongerera amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri. Uyu munsi tariki ya 29 wari umunsi w'ejo Ugushyingo 2020 kuri Itekenge Stadium iherereye muri Orapa ho muri Botswana mu irushanwa rihuza amakipe yitwaye neza mu bihugu byayo CAF Confederation Cup. Ikipe ya Orapa United itsinze AS Kigali yiyongerera amahirwe yo kwinjira mu kindi cyiciro. Ni umukino wari witeguye ku mpande zombi aho buri kipe yose yakinaga ari kubona ifite imibare myinshi yirinda kuba yatakaza umukino. Gusa Orapa United yari iri mu rugo yagiye igaragaza imbaraga nyinshi umukino ugitangira, aho ku munota wa 13 w'umukino ikipe ya Orapa yabonye igitego cya mbere cyatsinzwe na Mabaya. Ikipe yakiniraga ku kibuga cyayo yakomeje kotsa igitutu AS Kigali binayifasha kubona igitego cya kabiri ku munota wa 23 w'umukino cyatsinzwe na Mbashit Elias, aho n'igice cya mbere cyarangiye Orapa yatsinze ibitego 2-0. Igice cya kabiri cyatangiye AS Kigali ibona isatira ishaka nibura kunganya ikinyuranyo cy'igitego yari yatsinzwe, aho byaje no kuyihira maze ku munota wa 13 w'umukino rutahizamu Abubakar Lawal yishyuye igitego kimwe muri 2 byari byatsinzwe. Amakipe yakomeje gukina ariko acungana, buri kipe yirinda gutsindwa igitego. Gusa muri rusange umukino urangira Orapa United itsinze AS Kigali ibitego 2-1. AS Kigali kugira ngo ikomeze mu kindi cyiciro irasabwa gutsinda igitego kimwe ku busa ko yabashije kubona igitego kimwe cyo hanze. Ni ku nshuro ya kabiri yirukira ikipe ya AS Kigali igahagarira u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Ni nyuma y'uko igikombe cy'amahoro cya 2020 kitabaye kubera COVID-19. Hemezwa ko ikipe ya AS Kigali yagitwaye muri 2019 yongera gusohoka ubwo yitabiraga imikino nyafurika mu mwaka ushize. AS Kigali yasezerewe mu ijonjora rya kabiri itsinzwe na Proline yo muri Uganda ku bitego 3-2 mu mikino 2. AS Kigali ifite intego yo gukina amatsinda uyu mwaka isabwa gusezera Orapa United bizahura mu mukino wa kabiri uzabera mu Rwanda, ndetse no kuba yazakuramo KCCA yo muri Uganda izahura n'ikipe izagera mu ijonjora rya kabiri mbere y'uko hakinwa ijonjora rya nyuma. Orapa United nayo yifuzaga gukomeza mu cyiciro gikurikiraho kuko nayo ari ikipe imaze kumenyera iyi mikino kuko ari inshuro ya kabiri yitabira irushanwa rya CAF Confederation Cup. Umukino wo kwishyura uzabera mu Rwanda tariki ya 6 Ukuboza 2020 ku isaha y'isa 10 zuzuye. Abakinnyi 11 babanje mu ikipe ya AS Kigali: Ndayishimiye Eric Bakame, Rusheshangoga Michel, Ishimwe Christian, Rurangwa Mose, Ishimwe Christian waje gusimburwa na Hassan Rugirayabo, Rurangwa Mose, Emery Bayisenge, Kalisa Rashid, Nsabimana Eric Zidane, Muhadjiri Hakizimana, Biramahire Abed, Shabani Hussein Chabalala, Abubakar Lawal. Orapa United: Malapela umunyezamu, Kaswane Makopo, Segatenga Halabon, Gogwange Mabaya, Ndondole Eli. Abo nibo bari babanje ku ruhande rwa Orapa United itegerejwe kugera mu Rwanda vuba. Akina ikipe yambara ubururu n'umweru yazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Uyu myugariro yatangaje Rwatubyaye yatangaje myugariro w'i Burayi areberaho nicyo amwigiraho. Myugariro mpuzamahanga w'umunyarwanda ukinira ikipe ya Colorado Springs Football Club yatangaje myugariro wo mu Bwongereza areberaho mu mikinire ye ndetse n'icyo amwigiraho. Rwatubyaye Abdul umenyereweho guserebeka cyane tackle agarukaho umupira adakoreye ikosa. Uwo baba bahanganye kuri ubu ni umwe muri ba myugariro beza u Rwanda rufite muri iki gihe, uretse kuba afatwa nk'umwe muri ba myugariro bahagaze neza, ari no muri bake mu Rwanda rufite bakina muri shampiyona zikomeye, dore ko ubu akina mu ikipe ya Colorado Springs Football Club yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro Rwatubyaye yagiranye na H. Innocent yatangaje myugariro areberaho mu mikinire muri iki gihe ndetse n'icyo amwigiraho. Ati
uyu myugariro mfata nk'icyitegererezo ni Alex Tuanzebe wa Manchester United, nubwo wenda adakunda kubona umwanya uhoraho wo gukina. Yunzemo ati icyo nigira kuri Tuanzebe ni uko agira umuvuduko speed mu kibuga ndetse n'uburyo yitwara mu mikino biba bigaragara ubuhanga afite muri iki gihe. Ndamureba cyane kuko hari byinshi mwigiraho. Gusa nubwo uyu musore imyaka 24 y'amavuko yavuze ko Tuanzebe ari we areberaho, yanakomeje kuri myugariro Thiago Emiliano da Silva wa Chelsea, aho yavuze ko nawe akunda imikinire. Ati buriya nkunda nk'uko Thiago Silva akina, uburyo yitwara mu kibuga ndabikunda, afite umwihariko. Wa ba myugariro nkunda Rwatubyaye Abdul yatangiye umupira w'amaguru mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya APR Football Club Academy mu mwaka w'imikino 2012 na 2013. Yakiniye ikipe y'Isonga, gusa nyuma y'umwaka umwe ahise ayivamo yerekeza muri APR Football Club. Yakiniye APR kuva mu mwaka wa 2013 kugeza 2016, aho yayikiniye imikino 21 yose ayitsindira ibitego bigera kuri 3. Yavuye muri APR Football Club yerekeza muri Rayon Sport, ayikinira kuva mu mwaka wa 2016 kugeza 2019, aho yayikiniye imikino 24